ariko mbona uriya wacu yafunguye YouTube channel umwete agira muri channel yaba ari wagira mu bwami bw'Imana ubu abari Maria Madagalena tiyo kwichisa cameraman yamubwiye nti bishoboka tiyo yichi ariko igitaramo yozirigi yashaki tibishoboka tuba ariko nukubera iki ni faranga kandi turi mukuziga nti tuzotumenyoza zabo usanga ari nabere n'atari mukuzohereza turi mukwama tujya gusa ziratumara n'ukuri iyo muko dukunda amafaranga iyo bariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima iyo muko dukunda amafaranga we iyo bariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima we iyo muko dukunda amafaranga iyo bariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima we urukundo abantu bakunze ifaranga yaba ari rukundo kwa ariko dushakisha Imana ji umwete abantu bashoye mu byo gushaka ifaranga kandi bakayishakisha ifaranga bamara kuzibona iyo bayikoresha ibyo bwami bw'Imana bakayikoresha ibyo guseza Imana ubusho munamuke mbivuge umukutano umaze amezi 5 waratangajwe ngo ihuduma mu cyumweru hawo twebwe ukuyisi ihuduma iyo baza tugafatikana Bukristo pastor Mushonga hari kibazo twagize cyadukomeranye cyo kudatandukanya pastorale n'ikiyo uzosome Pawulo abwira Timoteyo abantu bagomba kubona inshingano baribo abantu bagomba guhabwa inshingano uko bameze uko bagomba kubahana nuko bagomba gucukana ariko ikibazo cyatugoye kituremere kigoye n'itorero rya kinogi ni ibintu byivangitiranyije amakuru ndavuga iriya yose no yapfukumurira hano iwacu zana manumva no pfukumura gutya ituyiga pfumuka ikami haribika uzitiyo y'amazi yo haribitse azayamuzura umuhanda wose zanumva no shiki gitenge ikami pfumuka gusa ikavuga ituyiga ikavuga tureke gushaka amazina akomeye tureke gushaka kwitwa barunaka tureke gushaka kwitwa bakomeye dushaka ubwami bw'Imana hari umuntu kare bari kubamagara kazambwira ngo wari umucuranzi nabonye ngo yayamwizuka wabonye umucuranzi ati jewe naramwiboneye njenye uramubona Imana yo mu ijuru nishimwe kongera yaduhaye kongera guterana twateranye ku manywa Imana yabikoze ihabwa icubahiro ikindi turashimira Imana kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva dukomere Imana amashi mugaragu w'Imana Imana mu ijuru guheza umugisha ndanashima kuko turi kumwe Imana yamuboneye uburyo n'umwanya akaboneka akaza tukaganira twari tuziranye gusa nyine tunavugana ariko nta giterane turahurira mu nje nawe twigisha rero ndashimira Imana kuko yashimye kuko muri no minsi tuzosangira ameza nawe Imana yo mu ijuru iguheza umugisha ndashimira by'umwihariko abantu bose cyangwa se abayumbe batuye muri Kitengera guhera kuri perezida nabo bakorana bose na komisiyo bateguye kino giterane bagatekereza abavuga ubutumwa bamara nanje bakantekerezamo Imana baheza umugisha noza mu giterane kakibamo ntigisha kuko ni inshingano zanje ko kibamo ndo muyumbe wa Kitengera kandi ubihamye utabifitiye isoni aho ubumbariza hose nababwira ko ndo muyumbe w'Igitengera rero muzukuri kudutekereza Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha zankunda kubibabwira ta fishi zinezeza nzajaho kuri nyinshi ariko wafishe y'Igitengera izinezeza
kabisa zanje kuri nyinshi, ariko muri afishe nza numva umutima wanje wishimye ni igihe tuvuganye n'umuyobozi akambwira ngo ndifuza ko uzobwiriza iwacu, nza numva umutima wanje wishimye. Rero muzukuri Imana baheze umugisha. Ndashima kubwo abashitsi benshi twagize nkuko umuyobozi yabivuze, twagize abashitsi benshi baturutse mu turere. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Tarinze mvuga umuntu mu izina benshi ndabazi, ariko ahantu waturutse mu karere kose waturutsemo, ubu umuyobozi ubu umuyoboke, Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Ndashimira Imana ku bavandimwe baturutse i Bugande baje kudutaramira. Jire twaravuganye ushize, twari turi kumwe na Kivara, ambwira kuko yazi no mu butumwa kino cyumweru gishize bari bafite igiterane, ariko arambwira ngo tuzoza kubataramira. Wagize neza, nahaguruke mubone Jire, mukomera amashi. Uyu nguyu yangiriye umumaro cyane, yangiriye umumaro, ndazirikana ineza yiwe. Zangera na Kivara ni gake nohagera katantageze mu uyu, yangiriye umumaro. Ajya makuru nza mbabwira y'u Bugande yitatizo nahuye nayo, yanyitayeho. Mukomera amashi. Yanitayeho n'umudamu wiwe w'intangarugero, umudamu umutima mwiza, ufite umutima wo gukorera abashitsi. Nageza ndukibasaka akaje kwimena hanze akayoza akayingarurira. Ndazirikana icyo mwakoze, Imana yo mu ijuru izabibiture kandi bagirire neza. Ndashima ku bwa Dawudi, turi kumwe, twari turi kumwe mu giterane na Kivare, turahava, twari dufite igiterane Rubavu ku cyumweru kirarangira, none duhuriye kandi hano mu giterane. Ndakwishimiye Ruba, ushize yaje Kitengera ndahari, ariko ni inshuti yanje ya bugufi. Akenshi amafisha menshi tuzatuyahuriraho, turaziranye. Ari kuri keyboard naje ndi hano, za numva mfite nk'imbaraga. Hari umuntu muba mumenyeranye, za numva kabisa ni safe. Za numva ari nk'umuntu wawe ukomeza gucharginga inyuma yaje. Rero karibi wacu Kitengera. Numvishe Kidumu yamwita ngo ni Dawudi Bugingo. Amazina yo yitwa Dawudi Muvandimwe. Ako nakanje k'igitaramo namuhimbye gusa kama gafata, ariko ntago yitwa Bugingo. Bugingo nako mu gitaramo, kandi nawe arabizi. Sinza mpfa kukamuhamagara, nzamuhamagara ari uko nyine igitaramo cyakigera mu mashorishori. Kuvuga Dawudi biza binaniye. Rero ndakwishimiye cyane, nishimiye inshuti, sinzi icyo novuga. Minsi yariciye mu Pastor Mushonda, karibuni sana. Pastor Kanda nasize ari evangelist, uradusizeho kabisa. Imana yo mu ijuru nabikubwiye kare, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Imana iguhamagaye zo gukoresha ibikomeye, kandi umurimo ndabizi kuzowushobora okukorera Imana. Ndabishimiye kubera kuri Revera Pastor Prince wa Pastor Muhanuzi bane wacu Kitengera, Pastor wanje Gapfizi, se muramuzi? Haguruka ariko Pastor. Cyane cyane ab'i Bugande bajire n'abandi baturutse ahandi hose. Doresha uyu ni we Revera wanje, akojeje isoni ba aho ni we Revera. Numbajije n'umumbaza afite igiti kimeze gute, nomubwira ko Gapfizi ari we Revera wanje. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso jo bampamagaye ndi mu Rwanda, ba Pastor mwarimu babambwira gahunda zo kucumweru, ndababwira ngo mubanze muhamagare Pastor. Nabemerera ndabona gufata iyo gahunda mwambwiye, baramuhamagara aremera. Imana igweze umugisha. Ni Pastor mwiza, dushoreranye. Dushoreranye apana ujya w'amadini tuzubanza akagira gutya, turashoreranye. Ibintu birahujije, birasa neza kabisa. Haleluya, tumeze neza. Ikindi ndabashimira b'Igitengera mwitabye, Imana ibaheze umugisha.
n'ejo ku manywa muzita siko beme uzihangane ejo tuzohwera ejo nutaja mu kazi kurabona uzopfa aho ejo muziya abashitsi baje tugomba kwitaba abashitsi ku manywa twababuze ndahwera muri yo nereke Dawudi wabo tuzi umenya binjiye n'abasohotse gusa nyine baraturutaga ariko ngo muze natwe turi bake mu muhanda ariko ngo abashitsi baraje barababuze yego ndabyumva mu bamwagiye mu tuzi no mu bindi ariko ejo ni ukuri kw'Imana uzuhangana ejo ndi muzobura uzoze mu gitaramo no ku cyumweru muzoze mu materaniro mwita ko murumva ijambo ry'Imana batubwiye mwumvishije sa Nani shimwe ko atari gwereka wawe uvuga hari ubundi iyo mvuga wenda yoba kuvuga ngo nuko turabiwa Imana shimwe muzokwanga kumva twizozana baturutse hanze uzawanga kumva uwo mubana ariko izikuzanira wakure kandi ukamwumva Imana shimwe pastor kubwa amagambo y'Imana watugejejeho tangaza injiri vuga ubutumwa apana amakuru uvuga ubutumwa bw'Imana nabwiye abantu ejo bundi ndababwira ngo isi ya none ikeneye urukundo ku bantu aho gushaka urukundo ku Mana tugakenera ngo tuvuge amagambo abantu bari budukundire bari budushimire ariko mu ijuru Imana yatugaye ahubwo nzovuga make mu ngaye ariko mu ijuru cyubahiro kibe icy'Imana kandi mutima wamaze kunsobanurira urambwira ngo guyereka isi yose ntiyo gukunda umutima gusa wambwiye ko ikintu isi yose ikunda ni ifaranga zo ariko ibindi bose Pastor Prince lazima ukiri ku isi hazubaho ibice bibiri uzogira inshuti ugire n'abanzi ta kintu uzokora habe no kwambara kwawe hazaho bwo kumbangamira iyo wambaye neza harabaza babara wambara nabi harabaza babara rero ni ukuvuga ngo mu isi niko bimeze tugomba kugira abadukunze tukagira n'abagize gute atwanza ariko igikuru cy'umuntu dushaka kudukunda ni Yesu Kristo ibindi byose pastor yabwirije mu mutima wanje hanze amakaririmbo akavuga ngo ijoro rirakuze isi cuza umwijima we umuhengeri ubaye mwinshi ubwato burarengewe je ndashaka kugendana nawe Mana umpa ubushobozi ubwira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ijoro rirakuze isi cuza umwijima we umuhengeri ubaye mwinshi otima basia je ndashaka nifuza kugendana nawe ubushobozi Mana ubwira Hallelujah. Naho narekeye gusa ndavuga ngo Mana umpeze ubushobozi bwo kugendana nawe tajanye nawe naje nomera nk'abandi isi cyuza umwijima umuhengeri ubaye mwinshi ubwato bugiye kurengekwa Petero arataka ngo mwigisha wese ntubona ko tugiye kurohama Imana iduha ubushobozi n'imbaraga zo kugendana nayo kuko ibiduhiga ni byinshi semene haleluya tuganire ijambo ry'Imana nishimiye muvandimwe Kwizera Bosco na madamu we ni rafiki zangu wa karibu ni inshuti zanje za bugufi umuntu umwe yarambuye ngo se ukubera iki Kwizera ngo ntamuzanye igitengere nari kumuzana ariko simpaho
kandi nawe twarayunda mwese zoza ngute hano hakaba hari undi w'inshuti yacu ndamubwira ati katugusige hariya muri rompuwe Kayore naho moca ariko ni umuntu dukomenikana umunsi ku munsi ni inshuti umuvandimwe mu mubiri no muri Kristo turahujije ibintu byose dusangira ako dufite uko dushobojwe Yesu akatugirira neza twarasangiye twarariye nawe twarambaranye n'ubu niko bimeze nabonye irashati yambaye niyo ku munsi nari nyambaye mu materaniro naranayigishanyije muri Foursquare ariko ntawageze umenya icyaje ntawageze umenya imiciro ndamukunda n'umugabo w'Imana n'umukozi w'Imana bama muheze mikrofone asomera ijambo ry'Imana ubwoga yaje ntakunda semene haleluya bitotsi byaje amasaha arakuze ubwingo ngaho curanga buke Imaranda turabishimiye ruvugwa yazanye na madamu Imana bahezuje uhaguruka ukamuhagurukana n'umugore naje twazanye ariko twebwe nahanga mwagize neza n'umukazana Imana bahezuje baturutse ronga yishize ronga Imana bagirire neza arajumwa araje Yesu arajumwa w'Imana muhemasa yemwe barinzi b'ibike mube maso amabaheze kwizera mubivuge mu midugudu yemwe barizi b'ingike mube maso musenge amabaheze kwizera yo mubivuge mu igitondo kirarashe yo musekuratanze we gususuza imitima n'amazabarengera igitondo kirarashe yo musekuratanze Nazarengera igitondo kirarashe yo musekuratanze haleluya gusuhuza imitima Nazarengera tuzishima tugezeyo ururembo rw'umunezero tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora
semeni haleluya. Andi ni amakuru y'imbarirano, andi ni amakuru n'ubugenge. Kunze kubivuga umuntu wariye umeze neza utagwaye wacu mu bwoko bwacu bakamuha mikoro yayivuga neza iyo nanirwa gutanga ikorasi. Hazananiza ari kwicupa akayitera kandi akayizamuka mwinshi rifite amavuta meza yayandi y'umuyengeri ko azamumva wo kuzuzwa kandi itewe n'umusinzi. Kubera ko abari ibyo ku kanwa ariko atari ibyo hehe, atari ibyo mu mutima. Perezida Eric waduhaye te mubanze mushaka kuganira. Mbere yo gushaka andi makuru y'isi bitugezeho yabivuze neza pastor aravuga ngo isi ya none niko imeze, iranyotewe YouTube hari ikintu yayikora kirakanda amafaranga. Umuntu ari mukuzuka akagira impano yo kuvuga ntayo yaraga kandi sina ikamushekerera ikamubwira ngo ni wowe wa mbere kandi ukwizi gushekerera ni kwizi kuvugira izindu ikagushima. Abakomeye Yesu amashini bo bavuze ngo nagire gute nabambwe baratangara bati uriya tubanze we sumundu nk'abandi uriya tubanze n'umwami w'isi n'ijuru we uriya tubanze we sumundu nk'abandi we uriya tubanze n'umwami w'isi n'ijuru. Yesu reba hagati y'imisango, Yesu reba wateshejwe agaciro acyaha afite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuza gucungura. Ujye witunga ineza uwo yayigiriye abagira Imana, abo yagaburiye bakarya bagahaga, abo yahumuye uwo mwanya bakareba, abo yakijije ubumuga maze bakagenda, nibo babaye abambere bati nabambwe n'abambwe. Baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya. Tugire gutya tuzamurire Imana ishubahiro. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Yesu arababwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana mbere yuko bahamagara ngo muyereke evangeliste, mbere yuko bamutumira hirya no hino. Ese iyo Mana azaje kubwira abantu ba mu buzima bwanje, iyo Mana aza mpagarara imbere y'abantu nkayibaheza ndayitunze, umugore wanje ni umuhamya, abana ni abahamya, abaturanyi ni abahamya. Semeni haleluya. Mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi zose ni inyongera. Turuzi ikinyejana tugezemo, isi ya none ikomeye. Ugenda usoma ibitabo, ugende usome cyane. Abasilamu bamaze kutunaniza. Kurikiye muri biriya bihugu ba Pawulo bavuze ubutumwa, muri biriya bigwa byose byakomoka ubutumwa busigariye kubasaza. Ukamusanga umuntu ukicemera Imana afite imyaka 90, akumanuka ku myaka 40 ukamanuka hasi ntibazi Imana kandi ariho ubutumwa bwahereye. Soje kuri gugurebe bakwereka ubukristo, bakwereke n'ubupagani. Ubukristo ni akantu kagatunyanga gahangana gutya, umumarure w'ubupagani kuntu bungana isi yose kandi tunamubona ko turi benshi. Kubera abantu bari mu nzu y'Imana ariko ntibashaka Imana, abantu bari mu itorero ariko si abakirisitu, abantu bagaragara ko bakishijwe ariko ntibaramenya Imana, abantu barasa n'iby'ubukirisitu ariko si abakirisitu, bari mu kuzana isura y'ubukirisitu ariko ntibakijijwe. Imvugo yabo izije kumera nk'iy'abakirisitu, twamara twebwe tukikanga twibwira ko ari abakirisitu.
Semeni haleluya. Pawulo yabwiye Timoteyo, Tito aramubwira ngo uje ubicitegererezo. Haleluya. Uje ubicitegererezo Tito we. Ubukristo bwa kino gihe budafite icyitegererezo, ubuzima bw'ubukristo bwa kino gihe yabivuze kare pastor aravuga ngo ni kumwenda uzi wambara bwaca mu gitondo uramo cyangwa nijoro. Ubukristo bwa none niko bumeze, amuntu ari mu kugambara muri weekend igihe hari igitera kuwa mbere kugeza kuwa kane nta bukristo azayambara, agira indi sura azayambara. Semeni haleluya. Alikuwa anababwira Yesu yote mwanzo tafuta Mungu. Mbere y'ayandi makuru, mbere y'ibindi bitwajemo, Erike we mbere yo kwiruka kuri ariye n'ibindi banza ushaka ariye niyo Kristo. Zigutunga idea Kenya utagira ijuru. Semeni haleluya. Ndamutanga urugero kuko n'umuyobozi nta kibazo. Semeni haleluya. Azananiza kuja mu kindi gihugu udafite icyangombwa ntuza wambuka. Tibogenda. Tibishoboka. Habe niyo wobo hamaze iminsi uhaca inshuro nyinshi. Ngo namangendo nyine namasiga icyangombwa ngo ndageze ku mupaka ngo. Sari mfite isubi hariya sinzikona. Semeni haleluya. Ngo namamvuga ngo ndagiye ngo nta byangombwa nambuka umupaka. Ntibizoshoboka. Habe niyo babwira ngo nahaciye mu gitondo. Mu mugoroba ni mureke nambuke nta byangombwa ntibonyemere. Bombwira ngo ngeruzane ibyangombwa tukuvizishe ubone gutambuka. Tubanze dushaka ubwami bw'Imana, imitima yacu yicare izi kwitunza Imana, ubuzima bwacu bwitare buzi ko butunza Imana. Semeni haleluya. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo nasomye kino gitabo sindigatoroshe. Imana nifashe nkabona ubushobozi nzoja kuyiga, ariko nasomye kino gitabo umutima uransobanurira urambwira ngo kino gitabo ni itangazo. Urabona icyapa, usoma icyapa ngo karibuni Kitengera, ukamumenya ko winjiye muri Kitengera. Igitabo cy'Abaheburayo ni itangazo ryari ko ritangaza Yesu Kristo. Semeni haleluya. Naragisomeza neza makuru, pastor araza kutubwira ngo ari ku masomo ya teoloji. Neza gucya narasomye ngo mpabwe na muku kwa nsobanuri maze kugikubanura ndagisoma. Umuka anyemeza kuko kino gitabo ni itangazo ryari ko riza rihamagara ka kujya Yohana yageze arangura rivuga Yesu Kristo wariwe. Semeni haleluya. Ryari ko rivuga Yesu wariwe amakuru. Atukuze sana. Aravuga ngo azabarangiza abantu bambaye ubusa. Kandi ngo ni uzocira urubanza abadashaka Imana. Hari umugabo uzocira urubanza abagenzi b'Imana, torero ry'Imana. Musa hari amakuru ya Yesu Kristo kandi ngo arakuze kuruta uko jewe nkuze. Ibiri sivuga ngo umugabo n'umugore bazuba bajyanye ku gitanda umwe agenda undi ngo asigane, kandi ntawe uzomenya amakuru y'uwagiye. Atukuze sana. Niyo mpamvu ugomba kubwira umugore wawe agashaka Imana, abana bawe bagashaka Imana, nawe ugashaka Imana kugira ngo muzabane mu bwami bw'ijuru. Kuko ntibizakunda tuzabona Imana umugore wawe atarayibona ngo uyimuheze. Ntibizakunda bigana. Emeza umugore wawe Imana mubwire ngo mbere y'ibindi byose, mbere yo gutekera abana, mbere yo kuhagira abana, mbere yo gusasa igitanda, mbere yo gukoropa inzu, shaka ubwami bw'Imana. Ibindi ni inyongera. Kuko uzaza ntiwomenya igihe yozira, wo guhamagara itorero tuwomenya igihe yozira. Mbere y'uko Imana iducira inzira tukava muri kino gihugu tukaja aha cyangwa tukaguma aha cyangwa tuguma hano tugasubira iwacu, banza ushaka ubwami bw'Imana. Banza ushaka ubwami bw'Imana.
amazi aziyongera, abana baziyongera, kubaho neza biziyongera, gutunga tuzotunga, ariko igikuru ubutunzi tuzogira bwose budatunze Imana ni ubusa. Ni ubusa. Butunzi tuzogira bwose budafite Imana ni ubusa. Uzotunga za miliyari, uzotunga za miliyoni, baza barara badasinzire kubera kuko badatunze Imana. Agatobera imbwa zikakura zikazamuka, akabona biranza agashiraho kamera, akabona biranza akazashiraho umuriro w'amashanyarazi hejuru y'inzu, ngo umujura nafata ngo umufate, bikananirana. Ariko ibintu bibiri biza bicika ivyo byose ni urupfu na Mwuka Wera. Mwuka Wera aza kwinjirana muri za mbwa zahazimoka, akinjira abasirikare bafite imbunda, akinjira umuriro w'amashanyarazi uhari, akakubwira mu gitanda akakubyutsa ngo ibyo wiriwemo si byiza, nakugaye. Kandi bwaca mu gitondo yacisha muri mashine ndabibona. Tati azaryama neza mu gicuku gutya, wanasifiwe. Azaryama mu gicuku neza Mwuka Wera. Bibiliya yarambwiye Yesu Kristo ariko aganira n'umugabo witwa Nikodemu, aramubwira ngo Nikodemu we, semeni haleluya, tushobora kumva no makuru ngomba kukubwira. Aramubwira ngo ikizagwa n'umubiri, ngo ikizagwa n'umwuka naco n'umwuka. Tiwo bisobanukirwa ubuzima bwawe butarakira Mwuka Wera, bugakira imbaraga z'Imana. Biraturuka ku mufarisayo no ku mukiri no ku muyobozi w'abafarisayo, tuzo guhesha Mwuka Wera. Onkeretse ubuzima bwawe bwemeye kubatizwa ubwa kabiri, ukemera ukavuka. Azayinjira Mwuka Wera agakomanga ubuzima, akakubwira ngo bwireka we, nubwo wari uhagaze imbere y'abantu, ndahamya n'ukuri kw'Imana, nukumenya kuvuga ko iwanyu gusa ariko ntaco wari ufite, uri ingenge gusa. Mutima ukambwira ngo ayiwe Mana we, reka nirukire ku musozi wa Mana, kanje kunywa essence papa, kaje ayimasaya nese nukuri uzuririmba Mwuka we akamaguhamiriza, akamakubwira n'impano gusa y'umwanya n'ijwi rirongoroye, ariko ntacu ugira mu bantu, ntacu uzuheza abantu. Kila Mwuka we. Ariko iyo umuntu afite ubwami bw'Imana, iyo umuntu afite ubwiza bw'Imana, Mwuka Wera akambaza mustinyuka akamuganiriza. Semeni haleluya. Mwuka Wera aza kuganiriza kanta, umva kubwire ari ibintu bimwe turimo kwibeshaho. Umuntu akamavuga ngo nguriye ngo nukuri, mureke mbabwire Yesu azavuga ariko ntazavuga vuga. Yesu azavuga ariko ntazavuga vuga. Yesu si radio ducomeka mu gitondo, Yesu si televiziyo nk'uko turashaka ikintu dushireho, kandi azakora ariko ntazakora ko. Nukuri Yesu azakora pastor, ariko si umugabo uzugenda ukora ntazatora, azakora. Azavuga ariko ntazapfa kuvuga vuga. Si mama reka ducomeka ngo uvuga amakuru. Azavuga igihe kigeze kito akakubwira kuki. Umuntu neza ufite ubwami bw'Imana buri muri wa bwicayemo, Umwuka Wera azavuga neza ukamenya ngo irijwi ni rya Mwuka Wera. Aya makuru numvishije na ya Mwuka Wera neza ukabihamya gutyo, ukamawumva gutyo. Moloka siadela Colombi zala barda sokite malombe de voix trime kosinaba. Atukuze sana mtu tunze gikweli ubwami bw'Imana, azaganirizwa na Mwuka Wera. Nyamba bazatinyuka akaba yofata ijambo mu bandi bagabo bamurusha n'amasomo n'ubushobozi, ariko kubera icyo atunze cya Mwuka Wera akababwira ngo nyamaza nimutuze babwira amakuru aturutse mu ijuru. Kurumva Reverend Gaspar Dorisi hano naho tugejeje twebwe abasa nkawe nacu babavuga ubutumwa, ngo ari mu gutanga ubutumwa babandi Pawulo yavuze ngo bashaka indamu yawe. Ibyo nari kunganiriza ko bajire na Kiva gitabo cya Yeremiya umugaragu w'Imana. Yarababwira ngo mw'Abanyasirayeli mwe, ngo ukuri kw'Imana kurarangiye. Muzi ko hari igihe muzifuza bababwira ukuri mukababura, ayo makuru murayicaranye. Hari igihe muzifuza Pastor Gaspar ntimumubone. Imana ituma Yeremiya umugaragu w'Imana, umugaragu w'Imana wicaye mu buturo bwo mu ijuru. Ariko nahawe igitabo cya Yeremiya
so we wawe gukigeze nguzo nkopeza utundi duke ariko muzana so umugabo ngo Imana yabwira mubwira ngo Yeremiya we jewe naragutoranisha ukiri mu rusoro inda iri yahiye aramubwira ngo wowe Yeremiya zamuka tugira icyo usiga hano ndagutwara udashatse nta ruzaro zosiga hano ngo wosiga uruzaro rwawe rukandavura ndibungorere ndi Imana ngo nobabare no menya makuru kamenya ngo makuru gukomoka kuri Yeremiya niwe mugabo wahanuye mu gihe gikomeye agahanura agahagarara gutya akazavuga ubuhanuzi gusa bwo kwihana bwo gucumita bwo gukubita apana ubuhanuzi ngo viziraje imodoka iraje ngo inani iraje ibintu birinjiye ko biraje ngo ntavugira wowe kurabona no imodoka ntarindagira kanta satubesha no guhaka no gapira nakanje ni mikoro mfite si yaje si habe nakaniri ko gakoresha singafite uburenganzira ariko icyo mfite uburenganzira no kiguheza ariko ugasanga umuntu karatanga icyo adatunze mu buzima bwe kandi nawe yaragisaka Imana ibwira Yeremiya amubwira ngo Yeremiya we genda umurire ubwoko bw'Isirayeli yaramubwiye ku gice cya 6 iramubwira ngo uzobabwira amagambo ariko ngo ntibazayumva ngo uzabahamagara ariko ntibazakwitaba Isiyano bazohamagara ariko ntituzitaba tuzobabwira ariko ngo ntibazumva abantu bari mu gusana bicaye bateze amatwi ariko amatwi yabo ntari mu kumva kubera ko abantu ntibabashaka ubwami bw'Imana Amen hallelujah ubwami bw'Imana dushaka ubwami bw'Imana mu muhana wa Gitengera mushaka Imana abapapa bashaka Imana abasore bashaka Imana abagore bashaka Imana abakobwa bashaka Imana ibindi byose muri uyu muhana ni inyongera ariko ikintu gikuru kirenze ibindi byose no gushaka Kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima uzutambuka mu muhana abantu ni bakubona bavuge ngo ufite Imana usugenda mu buzima bwawe wumve nawe uri confidence uvuge ngo ufite Imana zajana Imana ndi kumwe nayo nubwo abisi bonanga nubwo abisi bompemukira nubwo abisi bontuka Yesu Kristo yabibwiye bene se Yohana na Yakobo arababwira Yohana kuri 7 no kuri 7 arababwira ngo abisi ntibashobora kubanga ngo ariko nje barananga kandi ngo nta kindi baza bampu ngo nuko nza mpamya ko imirimo yaba ari mibi musa umuntu wese uzobwiza ukuri kandi ukamubwiza ukuri kikinta kuri tugategereza ko azogushima azokwanga umuntu wese uzobwiza ukuri atarahindukira ntimuzosheshekana azoba haduyi wawe yo bari umugore wawe yo bari mushiki wawe yo bari mama wawe naro ukamubwira ngo warabuse nukuri kw'Imana nuzoba bansi tibikuye tizona abana tizona kumvikana kubera ko afite ibyo atunze nawe ukagira ibyo utunze iyo bihuye biza bigwana tibsobana ariko Isiyano ire mu gukenera biryo jambo nabaganirije ku mango abaroma ibice 2:4 abashaka kubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza batagira gute batacogora umuntu aza kora icyiza kubera ko aza yitwa mwiza kubera ko yabikoreye kanta ko turamwita pasteur se zahindutse yabaye pasteur niko bimeze takiri evangeliste umuntu aza yitwa icyo yakoreye siko bimeze abantu batangiye guhaguruka baratashe kasosi semene haleluya tugire guki turi kumwe yego muri sawa narondogoye timwari munkumbuye kunguko turagukumbuye kandi zanumva amakuru ntavuga iriya yose no yapfukumurira hano iwacu zana manumva no pfukumura gutya ituyiga pfumuka ikami haribika uzitiyo y'amazi yo haribitse azayamuzura umuhanda wose zanumva no shiki gitenge riti ikami pfumuka gusa ikavuga ituyiga ikavuga
none namwe mwazanye temiremere ubwami bw'Imana musa. Tureke gushaka amakoti, tureke gushaka amazina akomeye, tureke gushaka kwitwa ba runaka, tureke gushaka kwitwa abakomeye, dushaka ubwami bw'Imana. Ikiduteje intambara n'ikituremereje ni ugushaka icyubahiro, ni ugushaka kwitwa izina utakoreye, ni ugushaka ko bakwita mwiza uri mubi, ni ugushaka ko bagushekerera kandi uzi ukora ibibi. Nicyo kituremereye. Mureke izo zose, dushaka ubwami bw'Imana. Takamakenera ngo bamwite uko atari. None se nyine banyegereje ngo pasiteri ntumwo kwikanga. Araho mwigeze mo nasenge ku pasiteri. Ariko umuntu azamakenera ikintu atakoreye atariho adafite ngo bakimwitire ndabana. Uko kwita evangeliste ntubuyobse. Umuririmbyi Imana yahagurukije wo gukorera Imana. Ni kimwe naje kuko bonita singa turi kumwe nawe. Nababwira ngo mu madangaye dore singa nguye. Jewe na gakorasi gusa ko kwifashisha kugira ngo imboga ziryohe nta kindi. Ariko nabaramiye n'umuririmbyi uririmba indirimbo akayishoshora akayirangiza. Nanyabambe muzamumva indirimbo za ndangiza. Icyo kigaragaza ko atari umuririmbyi. Ariko ijambo za ndibwiriza akarirangiza. Ariko isi turimo ya none igakenera rero ngo duhindure ibintu uko bitari. Igakenera ngo tubigire uko bitari, tukabishakerera tukabizanira ukundi kuntu. Umwe muri twe pastor yavuze ijambo ryiza aravuga ngo abantu baratenze. Ariko ubona bo ntenze mu mutima waje. Ayewe umutima waratsindagiye ibitenge gusa. Baratenze. Paulo yambwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana waje, umuntu ngo nakuri cyane ngo uzomuhanire mu ruhame rw'abantu ngo kugira ngo n'abandi bazogire gute basobihunde. Ariko kubera ko mu ruhame bitagikunda, mu mitima gusa turimo kwama dutenga mu gitondo na nimugoroba, barimo gufatwa. Hari umuntu kare wari kumpamagara akazambwira ngo hari umucuranzi nabonye ngo yayamwizuka. Wabonye umucuranzi? Ati jewe naramwiboneye jenyine. Uramubona? Gicaye tubabonye icyo bashiraho. Timukigire content gusa mukomeze. Ko ndabona Pastor Gaspar iwe karaje kuvuga ngo ni ba nyuting. Twebwe igihe cyo kunyutinga cyarashize. Cyarashize cyo cyamvuyemo buyereka, haba muri stade, haba ku muhanda, haba kuyarabara. Injiri ni injiri, upende ama usipende, injiri ni injiri. Bijya kuja kuvuga ngo ari gitusi tukanyese ngo nyutinga ngo kano tukakavuga. Keretse ari ikintu cerekeye na politiki, nicyo ndovugira kuri. Ariko iki jambo ry'Imana, uwezwa Yesu wandura yandure, Yesu Kristo ari bugufi kusa. Unkunde ureke Yesu azoze. Ijambo manga wakuhanga maso maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga. Hariho abantu badakunda Imana, natwe abantu tugira baziyo. Ibyaremwe byose bigira baziyo, ariko nabonye ikitagira umwazi we. Ifaranga ntirigira umwazi we, ifaranga ntirigira umwazi we. Iyo uko dukunda amafaranga, iyo ariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Iyo uko dukunda amafaranga we, iyo ariko dukunda Imana yemeye yaduhaye ubuzima we. Iyo uko dukunda amafaranga, iyo ariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima we. Urukundo abantu bakunze ifaranga, yaba ari rwo rukundo kwari ko dushakisha Imana ji
umwete abantu bashoye mu byo gushaka ifaranga kandi bakayishakisha ifaranga bamara kuzibona iyo bayikoresha iby'ubwami bw'Imana bakayikoresha ibyo gusebya Imana gusa. Ariko umwete wo kuzishaka yaba ariwo twari dushize mu gushaka ubwami bw'Imana n'ibindi byose twabibonaga se, n'ibindi byose twabibona. Umwete ariko mbona uriya wacu yafunguye YouTube channel, umwete agira muri channel yaba ari wagira mu bwami bw'Imana ubu abari Mariya Madagalena. Tiyo kwichisa cameraman yamubwiye nti bishoboka, tiyo yica ariko igitaramo yoziriga yashaki tibishoboka. Tuba ariko nukubera iki ni faranga kandi turi mukuziga nti tuzotumenyoza zabo usanga ari nabere ni atwari mukuzohereza turi mu kwama tujya gusa ziratumara n'ukuri. Aruzumenya uzazi uzubona gusabzinga usubona niyo mpamvu zamaza abantu kubwira umuntu areka azi ko yinjira ifaranga nkomarana nabaye nkumubwiraho yarandiye ti sawa gaho gagenda uge nawe tituzi uzaziva uzuge ari kuhamagara Imana usenga Imana nutazigezo zizokujya kurumvaista zizokutafuna kubera kuko tituzi yo mu gutuka kandi ishoye umwete n'imbaraga zayo zose. Muri mukubibona rero ishoye umwete n'imbaraga zayo zose. Turuzi ubunyine Pastor Prince ubunyine titwigishiye na Gaspard mu gitondo hazuke havuga inkuru y'umugabo wambaye ubusa niba mara hazeho na titre kuko Gaspard atanze ijambo muri Gitengera ureba abantu bamukurikira arakurikirwa n'abantu 8 umuntu wambaye ubusa kurikirwa n'ibihumbi 4. Nice.